tukomba kuthura tukiariria mantu jegie ureri bwa ana betu na njira ire yagirite nigetha tukomba kuthura twina community njega na community tena mateta kana etirigichani community no irigichane na ndi street yetu oni Gloria Mwirigi twina mutaramu wetu uria ukethira agitubanga bangania no kamitikiria bombe kuthura kimugwatoge nikendaga ukethia na kumira u tukomba kuthura tugitana mbere Dori Bwega na mugeni athikiria betu Beta wa Mukamindori nditangu gina Good Shepherd Sisters kana kiuthura na kia murithi mwega Good Shepherd Sisters jitanira advocacy officer ndukamirite project Igembe Central na Imment North kubungi uranka uga about Good Shepherd Sisters kambuke nguraturita tutatune economic empowerment na advocacy project to located Kangeta to located Meru town ya Ukoje to located Marimba ni shelter ya babies baba itaira issues ya abuse is a temporary shelter to ina office ingi na Mekindori indilanya na economic empowerment Mekindori to ina ikundi 36 be inclusive na and baba rebo differently kana and baba people living with disability Kangeta na Meru town to ina ikundi 21 kibibe onzengo itu itamono na economic empowerment na triple banking then to in a project wingi ya advocacy yo tumete together turi aruare kenda twaririe mantu yore ribwega bwana nonto as long alongside tokarira ke mantu ya gender based violence na children right mantu ya yarima na kimichi ige tumiruari to kwariria mantu ya ureriboya bwana kenda tona ina thina gender based violence ikumira. Okay, mbere tutonyo ndingeno bakuthokiarithia muraithirio mwega wa Meru TV kethira ikundi biu ibia antu barabari board differently yake kana ibungeni kuri antu bangi kana ibo wake bari ikundi ikundi tungenie lakini yaweta side ya Mekindori ibo to ya priority lakini itungeni na antu bangi. Okay. Waya Meru na Kangeta ni everybody. All right. Yeah. Thank you very much. Na ndingira tutonya kira gituretete ntukwijia narua sure mantu jojegie ureri bubwega bwana betu ndingenda omba kwithirwo gitu definera kidogo ureri bubwega ikugate tuga tuga ureri bubwega ni urokarera mwana we mungainda kumurigeria kumonia nendi kumonia valued na mbafu kwa ensure rights ya mwana ora itikwa violated na ukura wimwa akiona na kwa life ya we dignified whatever tell yeah all right okay kirima tujege korera na betu bubwega ndingenda twambiria tuna place ya cobord nonto kuri ana batumba kinya kwera ana aciari bao kira bagukurukira nonto bokuthora gutina relationship no utwire at least tumantu raisi turatomba kuthora tukirithia batu ja aciari kana muraithirio mwega ja muciari nikera gutigira at least kwina boarding nonto after boarding tukomba ko discipline na gwita kirimantu jara jange yeah sure na tuga boarding ya mbraria ya mwana aciarwa at tender hinge burokambia kumbundi na mwana kana kwitha uria kwina mwana that connection ya mbrake kuma mwana ari munini na mwana ari munini irira wambirie mwana nyathira atiramia kwaria lakini no mwire mama usifanye no kona gakureka ikanini katira ari ni miaka na 9 months 1 year lakini omwira akathithia kina no kona gakureka so you began from there na nkiambiria kuga those small habit number 1 kaua mwana uroka mwambia ai munini ni wagakura akari muciari athaia ciari bantu kuibere very busy to imbise parent kana bangi baka absent parent ukethira atina kanya na mwana omutiganirie na mwari wa ngugi tukawa mwana rukira ikawite muciari we mutombere gukanire na mwana it's a small habit you see kitu kubwa wita hokia mwana omwirane atokira my son na atokira my daughter na atokira kama mami na atokira ka baba na kupenda no kona those small things egoro akimama iziro ore omwire good night my son na kupenda unokona tunto kidogo hivyo mwana
agakura akimenya number 1 inya ageta skuru aishua kwina backup plan muchiari ona mwendete no ntukwe that time muchiari tumara every day kana ye concern nawe kwina kintu kingi mwana athithia kintu kidogo sana however small it is ithera mtu wako appreciate mwana umu praise akothithia kidogo muringire mpe mwirimbo ega mama mwirimbo ega kama mimi unaona hiyo kitu kidogo ensure no praise mwana akithithia anything small kwina kintu kingi ithira wina one on one conversation na mwana na roto kali nawe tokiaraki ana ibendete kintu ya maskuru muri otinda yes no kuthangire ntuko yawe karire ate na ate how feel no ethe ya feel it I very sad kwi murito inyamo muringire mumbulire skuru nawe muchiari wejiro mama utirenda kumenya arenda kwira wa mwira ndi ukathithie umwe nukona those so small things imata muno ke mwana ongethira uri active listener ana bendete kuthikirwa muno uketha imuchiari ura mwana akiwa gintu ko shout yo tathikirwa ragukwira mwana ora kaka ndinya ku detach from you so ni vitu kidogo kama akadikire bakasi bawe maraba umuthikira no ntuino akwa wa attention so twethire still tuyachiari no kwa mwana attention no kumuthikira orakuga kenda ombo mungai ndi urakubateri wow, thank you very much. By the way, Doreen, whatever you're teaching us is very sensitive. Kwina cheri batekanya kauga kuthikira na bao kwina cheri bago bashauta maybe because of pressure atindite nayo ngine no tekiara gwatithania na mwana noe ariwe yite umura tukutuku I think kinya no batari go to advice batu ja cheri maybe ugwita ukurugura kibanda gyaku grocery yaku kabinji achikora ani bakwenda school fees maybe kwamba kudura kinya muchiari umone wawe responsible na still ana baba no barenda attention yaku muchiari ujo omba ko balance manto ja jonde ati pressure we na omba kudura ki balance ko relate na bawe kana ko body na bawe okay wambere ta muchiari no bati ko train hana kuma baiba nini ko live ura maisha yara ukumba nakona ora watu ni mwana omoni mama ndio naweza afford ntomba mugate lakini kama ikishopo kunye chai na marukiri kana na ngumu nakona mwana ora ageta I satisfied no from the one go na no onere na no kumone boibo kumba bonge kire achiari tua stress titigere ngetini ukaletera stress kiriana nuntu utemenya kurera mwana na pressure chiaku ila wina chio mwana wana maisha tofauti na yako weekend tukomba kumenya maisha yaku na mwana kabisa imwanya noroka rera mwana omurera na maisha yangeto aikura maisha yangeto thina ichoka kwa kunja omurera na marero ya mega jatogwira kumuguide kumwariria kumuthikira utwe kumwabuse no nturita muchiari ukare na stress yaku uchoke ogoro wambire face kwa abuse ke mwana wambie kumugura wambie kumwabuse babale nyathuru kanwa ira wakabenya mami impora kendange antwa kabare impora ambira matujondera ukoona nande tuga muchiari wetha ina stress yaku manage stress mbere ukinyanja ke mwana ko ure ungitini obateri kwambire go smile watiga stress yaku kinyethra muchara no gitangirwe no tikume wigitairwa mwana smile ke mwana oh my god nukona obonge muchiari still can reduce stress ira eta ke social groups share na others tewe ngo kwende fruit ira ikuzuka kwena muchoro kwa kwende muri na tawa amanuva na tana vikitazuru nukona akagotethia kumenya mimbi other ways to preserve fruit ira kana kabinje itegeta itekazuke nukona orende kureduce stress rote kama taja no tunukwari na other social groups nukwari na ntubange na tibaraba kuthithe the same thing ambayo unafanya wow kenge muchiari ithira wina kintu wa self care na kuna time utakuwa ni wewe na mkutano yako peke yako nukoona ugaitiariria abonkurerana baba akware inkubarera bwega ibetete njirere baterie inkuistiru values ire ibaterie yeni ukethera ugichitira kamusemanyo once in a while guchuria na jojo muraithirio wayo turiariria mantu turiariria cheri bo bairi mukuru
na mwekoro o mukuru kunyura kirai kwa umbere yana baku ugachuri ngu instill values iriba ibaterikire yana bako ugana mwekoro buko gwatanira na mukuru kukauna bukira na ingu instill ugachuri ugachikira mochemari ugachuri ngu instill values iriba terikire yana bako very 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 important kabisa. Yeah. Okay, Doreen, inkomenya madaje tu no kumatuka jara matuka lakini ndingendo bakuduro gitwira atire na atatumba ku discipline ana betu batigwe kaba kutwika punished ni unto kuumba ku discipline mwana age wa punished. You know, me one time mami okwara ampura mwenkanda akira ndorio no imathi kwirikana oni kadeti tunjenderwa ampore tionto ampora muduro jo adiro yankuni ampora na yo ambanya ni obwega and I think iroji nendete tenda achererwa you know that ando deka mutungi kando ndacheda ndeja madajo goro you see na ndegendo kwira ogitwira batwiri tukadidi ate ni untuntu kuiche na ruwa makosa jara na bakodidi tofauti na jara twadidi atene. Okay, bwambere kambuwe kwina mwanya yo punish mwana no mo discipline. Punishment ni rawita extreme wa kulokethia. Wikulokethia atia ukura mwana mwanka imba. Mwana ne umbire kumandamu. Mwana no murungamire inya class ate concentrate no tona bangi bakona ina sky kirumirwa na class ne. Ira tu ifese ko abuse. Enke wethe mutiari mari to ajara kurita. Anko example ya system we ko sai education kwa mwana aka exceed expectation na kwa mwana ai below expectation au ni ana tofauti kabisa they are able differently mwana ora ai below expectation be ende mochi ari muire bambie ko mu abuse babale ko murumanga kuga karita ng'ombe kiriti ndende ng'ombe ndeikinge skuru mwana orende okomondito okomondi kuko chindo iba kananu kuko chindo ngaiba motedia rari nambe yes then kuna mochiari onge yake ya mwire inkomea next time ogeta approaching expectation nambi omone lia mwire ethane olende uretweta wachetha wanu andikwa wanu ayochetha 2 hours itia kuthoma urenda kugana nde atotonya kiria ya discipline yes right. Ni on discipline oteta nukonende utamu punish komwira aichetha wanu utamu kunya right yayo cheta kutumana na right yocheta but nukwenda improve approach expectation next time ukoona so discipline yomwa aichetha wanu awa atechetha 2 hours I concentrate kire masomo 2 hours ukoona kuna bonge ko discipline mwana tuwe mwana rules irabo tsetete nyumba wete for example how maskuru abatu ikweja aga change nguo achigeta ke laundry basket kana arabu ikangu china ruko ageta akathamba akathithia assignment then wamwa 30 minutes tia watch educative cartoon kana cartoon irendete kana movie irendete wethen kwentuko aretere cartoon na atathithia assignment wamuthithire face kwa news mochia ewe meta punishment no to face kwa mochiari onge yake ya amwaririe na no tuibo setete rules baugere rule number 1 ni assignment before cartoon so the following day at watch cartoon we mwata watch cartoon irendete iri display so utamura lakini omo display nukoona ukuthithia another method yambi ta kumu display bonge mwana leka oka farm ke rules rabo setete ukethira rira mwana akaita for example mwire orikia kuria thani igita wa methene lakini we muchiari kairondera methene uwezi twa ureta gikombe gurure thani nukona nande na kuona so improve rabo setete stick to them afam ke rules kenda mwana amenya mama wete thani ubati kuma methane bati umita imenite dada na inyani yangu itande muchiari no tu ana imanke si manke urakona ni wakathi wow nice now Madam Doreen Ndingendo bakudro gitwira gokuga to with the road completely kana kweyantora tubateri gutumira kiboko okay inya Biblia ne gutwira re you
spare the you rod. spare the rod, Yeah, you spoil the yeah. child. Na hii Biblia gutwira Yeah. so ni kumaanisha ati nyakuma ke Biblia tukio spare the rod but igeta extreme ya kwa abuse nyakuna kurekebisha mwana na kwa abuse ya tu abuse ni ya extreme yeah mwanka komia lakini inge kumurekebisha kidogo like umemchapa tu kadogo but hujamchapa afure so amejua ni makosa amefanya especially age ya kidogo usipomrekebisha kadogo yo mtoto still omba kona akwambia tamiti itibatere so totekua uzanju mono rugatiwa lakini still uzanju rugete extreme okay kwena mantwari diaja for example kidra tukugite uthithie homework mbere na no bangire wone cartoon mbere now I withdraw cartoon umake mwana the following day kenda tukwire ngi atika chokerie the same thing kiri the same statement dinge no bakuthroa ukiereithia moraithirio mwega wa Mero TV came on to jegie ku set those discipline na tatomba kuithroa tuki differentiate kindness na firmness whereby okay they kind to my child but still I'm firm. How do you differentiate the two? Okay, Bombere must stick to the rules. If I was set this rule, no must stick it. Okay, there must be a way that wait a moment. Okay, what you carry Bugi Sasawa? I wrote to me a quiz I saw no to quite spell the child. Yeah, to a quite spell the child. Quite spell the child. So this is the rule, stick to the rule. No corner. Bonge instill iso values. Ira ibateri ke mwana. Tuwe for example mwana akura teweta kanisa kanya teweta mosque remember nara malesi ara urereri kiyo ugikura wi mwana na mwana ora kabisa otino awita na ubate mwanene bati ni nyambi bati me akugwanana nukona hii example ukona mwana ongeto akura indefensive every time akurende kupigana vita lakini mwana arereri kreatiari na kero abako bateria ukona mwana unyame ture yawe ina mwana mundu ko values ira witate aku instilo na muchioro I farm ke value na ikaindi no tukakwenda mwana orabwa bonge ture atiari eka to presayana mwana akithithia kintu kidogo tu hivi ukenshwa no mo praise ke burathi thiri okay thank you very much okay ajojo Madam Doreen kwina achieli be single ibo bonka tu pakomenyana na ba no kumara guchwa no kenya thithie mwana wo mwaka sometimes no naga kwinao kukugiana likinche kwina mantu jate gutonya kiriana bau ndingira bakuthroa okay advice a single parent oriomba ko balance ni untu no mwanka bachwire na no mwanka I instill discipline kibo ndingero bakuthroa you know even some parents bena akrobao kana bena akrobao but they play single kwina bobe baide but they play single ndingero bakuthroa kiba advice okay buramo biga kwira achiari kamucheri urakurera mwana ayoenka ko ntumbugire bombere ndauga tuga ukalive beyond your means ewe kumaanisha no bwa train mwana ari umunini twitire au boy bonkomba na ini mami kuna no kona ni ko provide everything bonge umuchi ari single ithra weke groups to a social network ira chikurai into where you are ama into the situation that you are kenda omba kumenya tuwenka we in that kwa hiyo shimo tuko wengi unatomenyele nyatu ithi nino kya kumenya at least tuko wengi na nikiingia kwa hii group ngatetheka no kona inya wina stress fulani no kumenya ndetanda share na in that social group I mean that social network ndetanda share bo kaomba kuyanderi lift na again kwethira we muchiari kana okira mwana we wenka etokumaanisha kupungukiri ni anything mwana rasti unakwenda
o play right cia mwana ira ibateri withira we connect na mwana no tuete kwa ngapu ya ku disconnect na mwana because obati kumeanza back of the mind mwana wana kwenda utethio okura so ore wa murera bwega no tunukuwa wiwenka agatuika gikwaso na thina kigachoka nja so ikuma the one ko wambio set clear boundaries na clear rules na expectation cha mwana nukaona umure wise wesai na umwelezi mwana one mwana wa make mami wote mwarimu we single mother lakini we mwarimu na atote kumbaki so mwelezi responsibility irengi wina chukara ibu tuire then a one on one conversation na mwana karanthi na we mwire yes ma'am de school de mwarimu inkure wala lakini uko na responsibility ya 1 2 3 on top of this and this so mwana uko na akakura akelewa na ate guchumbura thank you very much murithirio mwega wa Miro TV nkirigirano itite na mbere na kuboma nikira tukomba kwithirwa tukithira na society njega kana healthy one ireti na mivurutano kana kwangaratana na tutite na mbere ndingenda Madam Doreen obakutho kireithia murithirio mwega wa Miro TV mono ure wina mwana uri violent ukuthro tantrums no kwina na batirawa ni kana kanintini kinya in public yakwira antejite jo teya yeah ndingenda omba kuthirwo ki advise that parent iba tikajukio ntubura bui nomo na mwana ore akura no ntuburia omba gukoma kintu kiu atia mapema kana gukithiria okay urambere nkauga kimiro kiwa yukomwaji uyu mono mute yuke yakuma utemenya uyukuma kajunika the same case na mwana ari omunini ambia ku instill values ira ibateri ya mutiari ari omunini akure aina chio ila una mwana sometimes ukinya extent eku deviate from buria omurerete mwana omba kwethira inya utena time no so mwana nakwenda ku express feeling chiawe urakuigwa lakini we muciari we very busy utena time ya mwana ka violence ka kwenda ku express sometimes mwana akwenda ku express ura feel amba kwethira inya na school atitinete antugo injega so unakwenda kueleza amba kwethira maybe hata kuna vitu akuwatch online na umeanza iko na nyande ndito violence aketha mwana nya complain online na mucheri utekomenya we mama na nkaira atena kwa online yeni ataketu wakagwa online muntu bainto bira weta kweta akuwatch by the way I think you really have to tell parent about that because it's a new one ukethira mwana meatha iya cheri rimwe twetianira nana nyari mbugere ana bimokenda dambia nyomba dambi ntonduga kana simu lakini we muchiarire imbi mwana urakona thimuni utewichi uri nukona nyari tukuoka mwana time ya kuwatch ailete ana kuwatch educative session kithimo is educative cartoon na kwa elia intobira bibaterie ya mutiari nontu ateka thimo chetu nya yawe mtumune urugaira mbanda bado sirio nya intobira ikureta ira piongo ami monona ini nini nukona nenu kimajima no 5 years 2 years etira rugurira kira uchamani yakyo imtu aikiono kaongeringa wakyo kana akiurawa nukona intobiu so ukethira with time mwana kana mwana roko na inya antubara ku friend request menu mwere timu so ipite everything bora kwenda if kenya instant mtu amwira nya ntumira mbicha kuweke uno especially dona tutura kura mwana amutumira next mtu ambia wetata kumbule mwana ora online mwana ambia kona na kwambia nya ku withdraw nukona performance yenya ambia wetanze. By the way, umenikumbusha Doreen, kwina kana kamwe, I thank God that iji murungu na gatetherie ka reform. Mbwega. Kana gaka kanenkerwa thimu nyina ke grade 6. Na ambiria go connect, uju kurera mwana thimu ambia go connect na some aliens. So ba mutumaira mbicha bari kidonu be in the forest. Nako kaka batumira ciako ge kidonu. Nine kinya kumenya kethire ba kiaragia the guy the other end in the forest naked
na goke the other end nyomba ni ngina atare around tro ngina yere kumenyi kurathukire but ikejere ku reform na kabo sana na she performed very well even in school so meaning the mwinji tukonenkera na kinyethiri tukwenda kuba keep busy we should monitor imbio yongo watch oh my god ni untu no ibaretre into bingi tutikukari tumenya na haria unyomba inyo timureka iri umara na ibana baume ara bagatonya nyarote gutonya simone so bonge nkiuga kiri watu ana ngaiba kumia mutwe ukona stew mwana na gwita buria aileta akakwina kakwe character kana kwipia pressure ukulukira akwambia kona achoba kuntu bakuthithia ate kuthithia mutu atuwe mwana araniria na womenye ambiro murenya mauku ya emotional mauku ya ambiro thoma ya emotional stability na ndibuni ana bu barakura kwa kidogo yes baba yakura ambiro baura those two story book munya mwana from when kidogo kuyansia mtoto anajua kusoma muria to story book twatuko like to story book ambaye kusoma mambo ya emotional stability mantu ya thani ya maingia kwa roast emotions so alongside cartoon educative still uture to story book to educative wow very beautiful okay ni ntugwita kibabo kura Madam Doreen ndingenda umba kuthuro kiaria na muchiari uria mwana we ethagira ari na maruru such that kinya are already right now kethira inya kona kibaruga no ite ni untu kibaruga ona agweta ku interact na antu bangi ome kinya muneni wa utigamurumanga na komageta and you know there are some parents who thinks this is a family thing ni we there kari ni wanko boy whether bakari angani uba anti boy bakari you know they think it's a family thing na ugethera mwana na ambiririe guteja ngugi ari gwate agata na umenya akura agatuka too useless ndingenda oba kuthuro kiarire such parents. Okay, wambere orankauga mwana ureribo boega number 1 mutuma mwana akambinya kusolve small wa priority ya ku make minor decision ari munini na akambio solve those minor conflict ari munini so no kona untu ambiri hinji ari munini kinya kura mwana akambio solve case amicably untu no amuritanire from mwana na bi kwa ari munini no ntu akura no kona violent ira ataitani ari munini utaitana mwana solve small things kana ku make minor decision ari munini no kona uchiari wo make a whole decision in the house mwana atena voiceless so ko maro meikithina au kumaro mendeka kwenda bonia mimi na wesa inje no ntu nyumbani ni voiceless so namba 1 mbere kuwa ambiriria imwe ya kwariria na baka no banga ndi baiba ni kono band display baiba ni kaomba ku solve the ari munini akambia ku make decision minor decision ari munini to extent kinyakura akendelea ku make kana akaomba ku make decision urakubateria na narakaremo akaomba ku make guidance tunari ngandiro ku ari munini in case mantu yake opposite of the expectation then kuna option B seek guidance maybe kwa someone ora I wonder than you again kire achiari betu leka chora mwana mentari munini for example mwana arenda kwa aikuna nenda kwa daktari nenda kwa mtangazaji ari munini mwana ora kuma ari munini muchwere menta na menta wa muchwere menta enda kwa mtangazaji muchwere journalist kenda mbio momenta kuma ari munini ukona so mwana na tio journalist utheri omwera menta era mwana gurugurera journalist kinya ni chai you know keep that journalist there sure yes can they were motivated yes. Na still can down back walk through the journey na mwana so mwana areri and in someone mentor don't expect mwana wageta ate akambi that one is new on a rare note and deviate wow beautiful thank you very much amrithirio mweke wa Meru TV ngitikia no twitite na mbere na kuthoma tukirika ya ndingi no bakuthoro gitwira common mistake iriku almost every parent ni untu nithirite okiaria na chiari na kubonia na bomba kwithira bakirirana na imbije nithirite okiaria bo one on one common mistake iriku achari bara bengi bathithaia
era nene buru I punishment tuendete opanish ano as opposed to discipline. Yes. No kona Tuje discipline po no menya na badai agency te baba ko punish even discipline. Ko you know advising me on tuja gwakwa kwina pipe sitting room, kwina pipe bedroom, kwina pipe kitchen, yani wara tukakosanira poa anawekelewa. So I've learned a lot. Yes. Yeah. So like to deviate from punishment tuite njira ya discipline yana obonia the correct way. Ki punishment tuiro ukabuse mwana bambale no kama abuse physically. Meaning kinya communication kwina character ira build kimono. Yes. Uambie ku build that kundi character on time. Bongi mutiari set example. Set a good example. Ukethra we mwira we preach water ukiunya wine. Ye wanyo bangi lakini wewe umekusaia na ngari idore yako ketha ibangi itonywe ketha istare cia kuicha bangi utetoka nywira nja ara mwana atiri nywira ara mwana atiri kende tate ndo mwira akathithia atithithia ukona no nto we mo train that atafanya nyau maome ambo ile example ingine ukona ya atega na bara twingaira mono mwana orona ki family na ingiri sana ndirauma ranje ndo testimony ingiri ni uma no kona repercussion ichoka ki kimuchiani no kona na iturugurire te kurugurira new te kurugurira tuwira kwena wa set rules. For example na mwana mwaro mwirira ke yanja past 7 now we farm to that so imaina rule ate ya chereri no kona na nyerera ke ya chereri maybe once unaelewa ujamfungia we mutiari ora mwana atuma anja nonga umwekira ngarine bute town bwa shop umuchokie you see kana no go suffer insecurity ni onto no go mego manjo geta kuthithia ate yes na no go kira na kauma geta kuthithia ro thithia so na again nekatwayana responsibility like tokenda ngoichi on the nyama ina issues ni mwari ongeto gutiria kwangura mega to gwita unaona wa train mwana responsibility ile maina ambio okurakura kindo kama market iko karibu mtume anunue mkate tere onde ni womuretera mugate unaweza mtuma munenkere mbecha si na beyond trust mwana wako mama mimi wanenkere mbecha ngeta ngagura mugate nukoona na kumenya no antume ndukene so mwana wanya akigita ndukene aeta confident lakini roho mwingire una chance weta ndukene ne ageta na weta ndukene iba waga chamania nabo nikora yeah oh my god kuna kitu wow that's awesome ndinge no bakuthro tukirikairia thaiji do ndinge no bakuthro gitwira igintu kiriko achiari babateri ku apply immediately kirima tujujo onde waturitana immediately ni immediately lakini thai igiko babateri kuthithia immediately kenda bedra at least barina ana bari responsible na ana batiko batesa in future bwambere ni set good example no mutiari set good example bonge twarairiana twarairi communication is very key no ndo anapendete mno ku express their feelings but once utanire up mwana ora irioko na kambia witakite birite beteri so ithira wina time na mwana ekwari nao ubaikubura kwenda na wa muthikire kwina era active listening etera riki kwari wa interrupt yake arakia akwambia kwira ABCD wa interrupt kwa tate wakara no kona listen kwanza orikia kuthikira na nde murie umwata mwa which space murie biurie ne biro kwenda akuria we yeni toro toera acheriro to vera betite nke yondrikirie story thank you very much to train kwa ana responsibility mapema the minor responsibility akaambia kumenya ai mapema kuna ile kasi kidogo ya mwana akinya grade 5 otume yako mbere mwana akinyita grade 5 utamo train kura ngwendene kana inya kuithambia no kona hivi ni mtoma inaambia watu train mwana mapema mwana that age
na batu kuthaka ya kuthambia nyaito Yeah, yes grade tutarega wina mware ngugi lakini mware ngugi I with everything I throw work anje wa perfectionist wetiwa kwitharikite no twana oteke baretate utioba kume ibereka mama ibereka baba alongside to pampana leka to instill leka to buy responsibility mapema bakure by responsible adult. Wow. Yeah. Thank you. Okuigwa muraithirio mwega wa Meru TV bitikiria ithaa riri tumbe kuthwa tukirekeria Doreen ni onto na manto changia kuthiria nena bangia kuritana she's full of responsibilities ine bere tumurekeria ndingenda wa kuthwa agitwira kaire ina ofisi ciao chiri ofisi ciao ni ariko na ariko iri ikenda in case kuina gintu kithirite giguchumbra even concerning your child you can reach out to them. Karibu sana Doreen. Okay, iboega ikiambiria mbure tu ina ofisi Kangeta. Tuna ofisi koje hapa Shauri Yako Slum. Tuna ofisi Mikindori na tuna shelter yana temple shelter yana na Ramarimba. Ukenda ukinyira tuna namba ya ofisi irombike kuringa anytime ya 07 11 740 925. Chokera Kibubu mugwanja imwe mugwanja inya Kibubu kenda ijiri ithano. Good. Thank you. Iwe sana muraithirio mwega wa Meru TV thrauna kagita gake gari tukambita Gloria mwirige. Ibwega.